Hezekiya prophetha ukuthi lamathambo asengabuya phile yini uthi uHezekiya uma wena Nkosi uthanda konke lokho kungenzeka alibonge igama lenkosi amathambo la omntwana umzimba womntwana lo olele lapha bazalwane ngokwesintu wesesizulu sakithi singakangeni nje ngisho ekukholweni indawo yabantu abalele iyahlonishwa bazalwane ngeke ngibuke nje abantu kubalula ngithi makunesikhotha bavele bafaka umlilo amen bangcwele uyawubona makade kuthiwa khona indawo eshisiwe makuthiwa khona amathula ashisiwe ngishizwe liyaphenduka likhale ukwenzeka izinto engavamile ukwenzeka ngoba kuhlukunyezwa abantu abanjani bazalwane abaphumuleyo indawo yamathuna njengoba kade sizwe eBhayibhelini indoda enguraheli ikhalela ukuyovusa izingange zamathuna obaba mkhulu eJerusalem icela imvume ngoba iyazi ukuthi la kulele khona abakhona khona abantu abaleleyo indawo edinga ukulungiswa indawo edinga ukwesatshwa indawo edinga ukuhlonishwa ngizocela kusifundele izwi bobaba omabili namazwi bese ngokugunyaza komndeni oyedwa asivulele indwangu bese sifundela umbhalo amen Genesis 35 verse 18 verse 19 wafa uRaheli wambelwa ngasendleleni eya eFrati eliBethlehem uJakobe wamisa insika ethuneni lakhe eyinsika yethuna likaRaheli kuze kube namuhla sitheke bodwa bezitha bobaba bomntwana nebeningekho endlini lokhu okukhulunywa iBhayibheli kwakukhulunywa uRaheli ehambe wayofa kodwa wasehambelwa njengoba nani bomntwana nahambela umntwana la litheke izwi indoda uJakobe yasuka yayomisa insika ethuneni likaRaheli leyo insika leyo yayingensika yokuthi uyakhonzwa kodwa kuyinsika yokuthi yenzelwe isikhumbuzo sokuthi ngelinye ilanga kwakukhona indoda enguRaheli namhlanje ke siyayishintsha indaba ayibhekene noRaheli noJakobe kodwa ibhekene nomntwana nomndeni wakhe ukuthi umntwana eselele umndeni wakhe wathatha insika wayoyimisa esigodini samathuna wayibhala insika wayiloba igama lakhe amen nanzima isibili bese sinikeza abantwana babo amen bazalwane amen sizathola uSamuel wesibili chapter 18 verse 18 lapho ufundeka khona kanje uAbsalom esekhona wayethathe insika wazimisela yona esigodini senkosi ngokuba wathi anginandodana yokukhumbuzela igama lami wayiqamba insika ngegama lakhe ithiwa isikhumbuzo sika Absalom kuze kube namuhla sizocela ke ngemvume yabantwana abagunyazo ozosivulela sibone ukuthi nabo babhala ukuthi isikhumbuzo sika Absalom umlesi noma babhala ukuthi isikhumbuzo somntwana sizocela ngegunya labantwana ogunyaziwe umndeni ukuthi sengayivula indwangu bese yafunda abazalwane ngoba sisakhuluma ngoRaheli sesikhuluma ngobani ngomntwana